14 август ондар. Екінші видео бұл Nexia. Nexia 1 болып қалады бұл, а? Nexia 2 бе? Legenda. Dons простой мотор бұл. Dons мотор бе? Жылы 2012. Так, içki салондарын bir görelim. Nexia мен орғандар. Сірі... Бұны тольға миниш керек бе? Не мәселесі бар? Биған? Я. Бол. Неме? Документ жағындай? Жалабат. Сразу өткөз бересіздер, а? Бол, сразу өткөз беремін. Жалабатский номерді. Номер айтасыз бай? Номерді айтын. 709 40 0808. Киімге ұшыл Nexia жаққан болса еке. Аз қайтылған номерге байланыш өрестер. Базарыңыздарды берсін, а? Май. O nereden hazır? Çalan Nexia'lar tarta alasın. Nerede bir? Nexia 2. İyileri var olsa, iyilerin hoş olsa. Akçası çazılı durumunu. Evet. Taşı. Tak, 2012. 185.000 son. Mekanika esi numara gördünüzdür. Nexia 2. Sana buradan tartып açtı atlı. İşleri. Arka taraflar. Kırgızpren Çalabat nomerde. Çalabat nomerde. Так, Nexia 1. Moskovский. 2000. Oası var kent onlar. Bir görgöz boyun. Sırtı içki tüzülüşü. Так, темир номер. Так, işleri. Aynek көтөргүчү жөнөкөй. Механика. Mesela malumatın danıların gördüğünüzde okşaydı. Так, 130.000 deydi. Esin nomeri. Nexia 1. Esi süйлөшүп аттыр. Ошого байланыштуу. Так, Nexia 1, Nexia 2 мингем. Эместе отам да. Айырмасын азыр аз көргөзүп берейин тоонда. Мекта да Nexia'лар. Так, Nissan Nexia дейт. Эси жок. Bir жерде эмес, аралап туруп калды да, ошого байланыштуу аралап тартабыз азыр. Мунун көргөзөйүнбү? Мына. Nexia 1 деп мына ушуну айтат. Devo Nexia. Sena 200 микен 2007-жылы чыгарылган, эси номери 2108 1235 экен. Механика. Сырткы келбети. İşleri kандай denilir, işin tartıp biren ruhsat verse. Assalamu alaikum. İşin tartıp koyunca. İşin tartıp koyun. Көтөргүчтөр электропакет. Так, арт тарабы тоже. Бул жагы да электропакет көтөргүчтө. Nexia 1 200 микен басы. Мына Nexia 2 му. Nexia 2. Sizlerden emес peki? Bas çok eкен, bas olganda сразу alıp beretilen. Arala tarttırayım. Так,
басы 180 миң дейді. Мына басын жазып қойса, біраз сыртқы келбетін болса тартып береміз. Мичи жауып қойса дағыча 180 миң дейді. Есі номер 2011-15 простой. Мотор простой екен. 1.5 6-7 расход. Nexia 2. Бишкек номер деген. Көтөргүчтөрү электропакет. Мындай көргөзөсүн. Эшик ачылбайт экен. Чабан деген ака. Чабан. Кызыл не дейсиз ака? Болду ака эси. Болду ака. Болду. Nexia. Оштук номер. Так, 2007 екен. 1.5 7.8 расход есі номеріне. Пулы қанша екен балдар? Сүйлешілет дейді. Туған пулы қанша екен пулы? Nexia-нын. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ақшасын айтып қойыншы бір. 212 қылысты бербедім. 212 бербедіңіз екен? Жақсы. 212 қылынды берілбеді мына. Nexia 1. Мен алдынан айырмалашып біраз мен үшін қиын болады азыр. Арттан қайтып айырмалап атқан. Артынан қарап атам да. Арттан қарап шоны. Биліп атам алыша секретін айтып қойын. Оғанда 20 мыңнан бе же 1 мыңнан бе мен тұрып сат бердім еле. Ошонда бір естеп қалдым еле да. Ошон үшін алдынан арттан қарап. Сіздерде ме әке? Сізден бе? Ютубқа тартып қойынша. Акцияда 100 миң. Nexia 1 бе? Nexia 1. 2006 жылы 1.6 дейді. Бензин. Мотор донс болды, білдер. Есі номері. Акциямен 100 миң. Алыңыздар, миніңіздер, толкача. Российский номерде. Экстрамер көрөз қойын. Так, жөнөкөй көтөргүчтө. Алдын кайнектери, поликтери, ички салондорун. Артыда жөнөкөй көтөргүчтө. Так. Базарыңыздарда, туган. Тикесинен экен мынадагы. Кап-кара болуп. 250 миң сенасы мыначы. Басын жазып койгон болсо көргөзөрүз. 2010 жыл чыгарылган 1.6 объем механика эсин номери. Карайсыздар, жака басасыз чала бересиздер. Nexia 2 Жалабаский номерде. Сырткы келбеттери. Ичи жөнөкөй көтөргүчтүү айнектери, кожаный отуруштары, поликтери. Так. Прошу, дейт. 160 миң дейт. 160 миң. Эси номерим. 1. Оштук номерде Nexia 1. Норис! Артқы состояние істейді. Состоянияларын бір көргөзөлчү. Көтөргүчтөр электропакет экен. Алдыдагы, артыдагы отургучтары простой материалда. Бияқта Nexia 2. Эгесинде. Так, сені 250 миң, Nexia 2. 1.6. 2010. Ушул жерден суроо кылайын. Ушул жерден суроо 1.6. Донус болобу же 1.5 донус болобу? Кайсынысы простой, кайсынысы донус? Ушул жерден бир комментарий жазып кетиңиздер. Себеби ошол нерсе менде көбүрөөк эсте калат. 2011 жылы. Эс номерин көрдүңүздөр. Бул саргы цветте коебу. Ушундай цветте. Көтөргүчтөрү. Так. Электро көтөргүчтө экен.
ички түзүлүшү. Баарынан погода зор болуп атат бияктачы. Мындай погодада видео тартыштагы өтө сонда. Чабан деген. Сизден бе? Чабан деген экен. Чабан. Чабан. Так, 1.5 объемный, 2009 Nexia Dago бас жок экен. Эгеси болгондо айтып берет элем. Эрте тагын бир Nexia бар экен. Так, бас жок экен мындагы. Мунун да бас жок. Nexia 1 2007 1.5 объем 7 радио 180 миң. Эгесинин номери ошол жерде турат. Кимге Nexia 1 жаккан болсо байланыша бересиздер. Сырткы түзүлүштөрү. Салам алейкум ака. Ичин тартып койчуга YouTube'га. Механика. Документ жакшы ака, кула каласа. Таза документ. Өткөзүп бересиздер, байланышып, жаап байланышып калса. Болду ака, эсеп. Бuyakta da Nexia 1. Акчасы жазылуу экен. Nexia 1'in акчасы жазылуу экен. Так, 2004 жылы 160 миң. Эгеси номери. Мотор кап ремонт болгон дейт. Болуп чыккан. Ачык болсочу. Сиздерден бе? Ачык болсо көргөзүм. Култап коюп кетиши да мүмкүн. Бирок тилекаш култануу экен. Жок ачык экен. Мына электро көтөргүчтө иштери. Отурасыздар, бир колдоп баса бересиздер. Отургучтар. Жана башка. Şu менен так. Уже болуп калды окшойт. Бул чыгарышты аяктайсыздар ушул жерден. Аягына чейин көргөн инсандар болсо баарыңыздарга терең ыраазычылык деп бул видеону жыйынтыктайм. Бүгүн дагы бир жолу